Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 be barakuranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang bakurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho barindwi muri bo bafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi ku wa 17 Mutarama 2025. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibitera isoni mu ruhame. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gang, ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni barimo Ishimwe Patrick, Wineza Nelson, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Salia, Uwase Berize, Shakiru Uwase, Rucyana David na Banza Julie, bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Barindwi muri bo bakurikiranwe bafunze, mu gihe abandi 2 bakurikiranwe badafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo ya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Aba bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira babaha amafaranga, bo ubwabo nibo bayifataga. Abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanga urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20. RIB ivuga ko urubyiruko rukwiye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabireho gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwa y'ibyaha. Murangira ati muri iyi minsi hari abantu biharaje gushinga imbuga nkoranyambaga za WhatsApp ugasanga barakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. RIB irabasaba kubihagarika kuko itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame. Zenetive ifite amakuru ko hari amatsinda akorerwamo ibyaha nk'ibi harimo nk'iryitwa Kigali VIP Hooks Apps, VIP Online Sex, House Party Show aho bibera 24 hours, Group Sugar Mami z'abakire, VIP Online Chat Rwanda, Black Market Group, Honest VIP, Online Sex Chat na bisobanura ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari abantu bagize ubucuruzi bujyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Murangira ati ibi bintu bikwiye gucika kuko nta buzongera kwitwaza ngo amafoto ye yagiye hanze kuko harimo ubufatanyacyaha. Isobanura ko kandi hari abandi basigaye barahindutse abashyushya rugamba mu gusakaza ibibi byagaragaye ku bandi. Abo ngo usanga babwira abantu ngo niba ushaka agafoto cya video ya kanaka y'ubwambure nyandikira mu DM, ndetse ngo hari n'abatanga nimero za telefone. Ibi bifatwa nko kugambira gukora icyaha kandi birahanwa. Iperereza ryagaragaje ko ibikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure ababikora babishishikarizwamo na bamwe mu bagabo cyangwa abagore bubatse n'abatubatse babizeza amafaranga menshi. Perezida Paul Kagame ubwo yari mu masengesho yo gushimana ibyiza yakoreye igihugu ku wa 19 Mutarama 2025 yatangaje ko bidakwiye kubona mu muryango w'abamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa kuko bihabanye n'umuco. Ati muri iki bintu no ku mbuga nkoranyambaga intambara zirirwaho z'abana bato bari aho bambara ubusa ku muhanda bakambara ubusa. Wambara ubusa se abarati iki undi adafite? Twese tudafite. Nta dini ribaho ryo kwambara ubusa. Yongera ati nta muryango ubaho wo kwambara ubusa. Ariko se buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo, niho bishingira. Umukuru w'igihugu yongeye ati mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo. Nubwo twicaye aha nk'abayobozi, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Tuzibaze ni izambika ubusa abanyarwanda. Abaregwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibitera isoni mu ruhame, aho gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1 million ariko atarenze $3 million. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha gikurikiranywe nicyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma abakurikiranweho nicyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi
amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Nyitwa Jay ku bwa Zan TV.